Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Erte durup momundar bataklaylı Kur'an'dan Kıylap cibersin şeytanlar. Ey Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Cılaylanıp biri gelgen, bul min cılga ten gelgen. Allah bizge farz degen, Ramazan geldi Ramazan. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар, арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Баарыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу туугандар, мекендештер, бүгүн буйруса Ордолуу Ош чергесинде бизде керемет ифтарлыгыбыз бар, керемет ооз ачарга кызуу даярдык. Албетте бүгүн Ошто бир керемет инсандардын ак батасын алабыз. Албетте биз жылда Рамазан айында, орозо күндөрүндө, ушундай бир жакшы күндөрдө дайым бул Ошко келип, Оштогу бир туугандарыбыздын ак батасын алып кетчүк. Бүгүн дагы сиздер албетте күбө болосуздар. Биз азыр күтүп атабыз. 1 саат убакыт калды ооз ачарга. Азыр жолдо келе атса керек. Жалпысынан бир 50 кишиге бүгүн ооз ачырып ак батасын алабыз. Болгондо дагы бул инсандардын баардыгы, көпчүлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген көз азиздер, мына ушундай болгон бир туугандарыбыздын ак батасын алабыз. Албетте кийинки Рамазан айына мына ушундай жадыраган, жарыктык менен, жадыраган сонун бир маанай менен баарыбызды аман эсен жетип алышты. Алла таала насип кылган болсун. Бүгүн 4-күн 12 март Ордолуу Ош шаарында, эртең жума күнү буйруса Жалал Абадта бир айыл жергесинде жоролорубуз менен ифтарлык кылабыз. Андан сырткары эң негизи 15 март күнү Жалал Абад Актинет аманат муктаждар комплексине аябай чоң деңгээлде бир 300дөн ашуун инсанга чоң ооз ачар өткөрөбүз. Анда эмесе күтөбүз элди. Бир туугандарды күтөбүз, ак батасын алабыз. Бүгүн бир эле ооз ачар эмес, бүгүн бизде сонун бир майрамдык маанайлар болот, сонун бир жакшы араларында иш чаралар болот. Кыскасы жакшы даярдыктын үстүндөбүз. Ramazan geldi Ramazan. Allah suygan momundar, imanga bay musulmandar, sabır menen gün ötkörgön. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. ar bir tangda kubangan, dua kılıp kol jaygan. Ey musulman tuğandar, ey Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Cılaylanıp biri gelgen, bul min cılga ten gelgen. Akniyet Amanat Koğunluk Kaymılık Koğundu tarafından gezekteki Oğuz Açar dasturxonunuza hoş gelingizler. Anda Oğuz Açar vakti girip geldi. Orozolu adamdın birinci suyun içi kutlu olsun. Anda bir Oğuz Açar duasını kılalım. Kana omin. Kim kayda aksakal olsun? Bir aksakaldı batağında sol tarafta gel. Hava bir kulakınız. Atan Orozoluk daimizde gayda kabul kılsın. Amin. Bir dinleye yapılgan zünyeleri düz geçirsin. Bir izletinizde rıntımaz yüklesin. Amin. Amin. Allahu Akbar. Kutlu olsun. Hoş gelingizler. Kana bismillah. Allah bizge farz degen, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Marek bolsun Ramazan sizge, kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi, kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi Ramazan. Anda tuğandar razı oldum ırına.
Andan ala kança koysaňar, ejekemdi uzatan ölürdüm diýip kılına. Oy! Yüreğime gekkeneden çok sağlam. Çalıkanda Kur'an'ın boyuna. Ey 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 ey. Çolukkanda Kur'an'ın, çolukkanda Kur'an'ın, çolukkanda Kur'an'ın boyuna. Yerden Kur'an'ın boyuna. Ey 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 ey. Ay diyette Kur'an'ın, ay diyette Kur'an'ın, ay diyette Kur'an'ın boyuna. Ey, sizler жақсы отырғыла, biz Ақбұраға кетtik. Dostlar, біздің жаңбыр чабасын. Көзіңіздер оның бір қанша уақытқа чейін жетекшіміз болып, президентіміз болып басқарып жүрген. Азыр болса, мындай бар жоқ тапсырып, ен болып, қанатын қалаған жаққа қалқалап ұшып жүрген кіші. Анда бирок сенсе да бизде ушундай мактап одос тутуп жүргөн киши устазыбыз Жаңбыр Чыгар экен. Мына ушул отурушубузга, жамаатыбызга, дасторкондун жайына сеет болгон Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондубузга бир бата алсак устазыбыздан. Каалоо тилек бата сизде. Келиңиз. Бисмилла. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу менин жакын бир туугандарым, ага эже карындаштар, Алла Таала кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Bir dua kılaylı. Amin. Allah Taala. Mehrimli rahimli borker zatsın. Bütkül alam yesi sensin Allah. Cefadan jalgırsın, şerigin yok Allah. Allah bu bizde bul dünyaya özün jönöttün ya Allah. Allah'ım özüңdün ökümünü atkarıp paygambarın sünnetime yaşaş üçün jönöttün ya Allah. Bizim şu yaşaubuzdan Allah özüңe razı olgun. Kılıp jatkan namaz ibadatlarımızdan, karmagan orozalarımızdan Allah'ım özüңe razı olgun. Bugünkü uşul iftarlıktan da Allah'ım özüңe razı olup uşul Meder Mırza'nın cemaatinden Allah'ım özüңe razı olgun. Kandayla uşu jerde oroza karmagan insanların soğuğundan kemitilbesten uşularga ata kılgın. Allah'ım günöleri keçilgen avalda dozoktan kutulup özüңdün rahmatına bölönüğünü Allah'ım nasip etkin Allah. Uşu jerde hizmet kılıp atkan uşul İdris dostumuzdan Allah'ım özüңe razı olgun. Allah'ım merimdi borker zatsın. Kabul kıl dualarımızı. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin amin. Allahu Ekber. Jamşıga çok rahmat. Emi Akbataga da kıstarmay berse bolat kene. Bana jolga taksiga 200 so'm sal. Gördünüz mü? Oy. Жаңбыр Чагыма bir gol çağıp koyuңuzlar. Çok rahmat. Biz Meder Akem'den cemaattan çıkan akçalardan algaç kolunuzdan bir jol kirege deyle, telefonga 7 sağa deyle bir. Azdı köpte kalıp 200 so'mdu, 200 dollarday kabul aldılar. Buna жерден Meder özünüz kana. Onda bir sol taraftan taraf geliniz.
Bu meder kulağı yok, bugünkü oturuşta maga aytkan yok. Şon üçün şunu iki kulağını keskeni keldim men. Bu oturuşta men bir tökme akın şerigim kulpmayacağım. Anam Manzura degan özümde menajerim var, şolardan uğup kalıp geldim men. Bu olsa keveyt edem men. Oşon üçün meder hazır mına dasturkondun iyisi bizin Akniyet Amanat Koğumduk Kaymluk fondumuz var. Sizler menen daim mına şunday jaşıltarda üzöngülös, tizgindeş, taqdirlaş, maqsaddaş bolup sizler menen birgelikte ayırıkça koğumdun ayarlıq atmağına çında bele meder bolup, jölök bolup, koldoçu bolup, eldin, boğurker eldin bardığın başın biriktirgen fondtun jetekçisi Meder Mırzaga bir söz bereyin, bir kol çap koyuңuzдар. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы келген коноктор. Албетте сонун кандай гана керемет күндөр болуп атат. Идирис ажы кош келипсиз. Албетте бүгүнкү жалпыбыздын ифтарлыгыбыз бул жоролордун, достордун ифтарлыгы деп койсом жаңылышпайм. Азыр сиздерге тамаша иретинде айтты. Болбосом кече эле айтып эскерткем, эртеңки программаңыздарды башка күнгө жылдырыңыз деп. Андан сырткары мына кичинекей Алихан деген да биздин досубуз бар. Индияга бир нече жолу барып, дарыланып келген, атайын алыстан, алайдан келип, мына сиздердин акбатаңыздарды алайын деп Алихан келип турат. Мына ушундай туугандар баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки Рамазан айында да ушундай жакшы күндөрдө жолугушууну Алла Таала насип кылган болсун. Бир жакшы дуа кылып коесуздар. Эми бүгүнкү күндү насип кылган экен, буга чейин эле келсек деп ниет кылдык элек. Буйруса дагы мен эртең эмес бүрсү күнү базар күнү Жалал-Абадта чоң ифтарлык өткөрүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мен ал жака да сиздерди чакырып кетер элем, Жакшы тамактанып отуруңуздар. Чоң рахмат. Эми мындай кылабыз. Мына отурушту митингке айлантырабыз. Болобу? Азыр мен силерге айтам, силер мен айтканда оң колуңарды көтөрүп, ха деп айтып койсуңар шу сөздү. Болуп турбу? Мен азыр силерге ушул жылы Мeder дегенде силер Үйлөзөн деп бакырасыңар. Бол. Митинг кылабыз. Болуп турбу? Анда мында бәрден анда. Ушул жылы Meder Үйлөзөн. Саалык шышпайда дейм. Дирекон айтмайын. Жакшы айтасыздар. Болуп турбу? Мына оны мен эми интернетке чыгарам. Эми бир бала деп көргүн, эми бир бала деп. Мен Mederди жакшы көрөм, досум болот. Meder жакшы бала. Мен дагы бир аңызда айтып берем, Асылбек. Оозу жык зан. Мен Meder урушпасын мени деп, ана кутунай Tökmak'ın şerigin menajeri Manzura'cım menen keldim. Asılbek de uruşmasında otası menen keldi. Şon üçün Ayşe tama bir söz vereyim. Bardığınızga bir kutuktap, orası da bir dua aksın. Kanday dedin ya? Ne gap, oruzu kanday boldu taşta bu yıl? Kıynalmadınız mı? Jakşı boldu. Şunun barını ayta verin. Udağa şükür. Mına bugün oğlum Meder, oğlum İdris, bugünkü bayramda, Orozon'un bayramı. Nasıllar uyuşturup, usul bizni çakırıp bunu yerden oğuz açırıp atasınlar, iksan kılıp. Sizlerge çoğun rahmat. Kudayım şu tutkan Orozon'ardı kavul kılsın. Amin. Oşonda öyle şehirde, usul gelip oğuz açıp oturgan insanlarga dağı Orozon'ar kulluk bolsun. Amin. Orozonlar kavul olsun, Allah Teala'm kavul kılsın. Usul yerden şu oğuz açıp üyüngörge sen aman bargıla. Allah Teala'm şu tutkan orozonlar daim kavul kılsın. Bu yıl daim da Kuda kalası şehirge çoğulup barınar yüz görüşüp oğuz açıkla. Yamandık görveylü. Oşunda öyle bizim Kırgız elimiz, Müslüman elimiz tınç bolsun. Amin. Şul orozayı elimizge tutkan orozaların kavul kılsın. Amin. Elimiz tınç bolsun, yerimiz tınç bolsun. Barımız şu çönde solukta oynayıp gülüp yüreğiyle baldar tınç bolgula. Rahmat. Amin. Çoğun rahmat. Var bolunuz. Andemese kadırın bilgen derdin esindemindey. Bilgendir çoğurday canak жерine gelgen de kayırmasınlar. Kana zal karavan başlarsın.
жоғалып толқындарға сезімдерім базардан қайтып қалған кезімдерім баласын балабасы Hazırlığınızga 200 somdu kıstırmay. Manzur Ejekem'den sonun bir çıkarma. Jana Rasul Rahmat Kutuqta söz algaç, кезек sizde Ejeke. Assalamu alaikum, bir tuğandarım. Barыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошондой эле барыбыздын башыбызды бириктирип, ошол орозодо сооп алайын деген Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев сага ыраазычылык билдирем. Идрис сага иним ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Алладан эмне максат тилек кылсаңыздар орундалсын. Тезирээк өзүңүзгө окшогон акылдуу, ак жолук жан жаныңызда болсун. Келип биз ошондой тап берели. Мен ушуларды ушул Медеринимди элдин уулу кылып тарбиялаган атакебизге таазим этип, ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр деген жакшына кайтырып манаттар берейин. Ар бирибизде балдар чоңоюп атат. Ушундай жигиттер болушуну тилейт-элек. Идристе жок дегенде ушул менде бол болсо Медердей. жакшы болсо Идрис агай. Sizden жақсы olsun. Sizden жақсы olsun. Таянырга аска соң алар ким, жыгылганда арка жөлөп болор ким, барынан да кадактылып чоңойтулай, арбаштырып эли жакка кошор ким. Ор ишинде кагарда булар ким, орусанда башын капсылар ким, сен кийин мундары катерең, катереңди көзү барда сыйлай, сыйлай Hayda жүрсөң сарсанага батар ким, бар тапканың сенин ойлоп катар ким, а сен эстен чыгарсаң да сен ойлоп, түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сага чачып колдор ким, билсең билгин мунун баары ата-энеңди тирүүсүндө сыйлай журай, сыйлай бир. Алыс жолго чыксаң бата берер ким, аман келде бартыңдан суу себер ким, аман келсең дастарконун жайнатып, ысык нанын, ысык чайын берер ким. Жүрөгүндө сени кармап дүйөр ким, жан талашып жаны сага дүйөр ким, билсең билгин мунун баарын ата-энеңди көзү барда сыйлай журай, сыйлай бир. Үйлөп жайлап өз үйүңө бөлөр ким, үмүттөнүп үзүрүңдү көрөр ким, ойлон эгер алар өтсө дүйнөдөн, сага жардам, сага жөлөк болор ким. Карабасаң атаң менен кор болот, таштан салсаң ал бирөөгө кордолот, андай ата пешенеси шор болот, ай, андай эне пешенеси шор болот. Билсең билгин мунун баарын ата-энеңди көзү барда сыйлай журай, сыйлай бир. Ata-enenin hurmatına. Daha başkası koldan büyük kötü koçarı. Nanга barıp keleyin degen menen, nan taap keleyin degen sözün ayırması var. Şöyle oldu mu? Ekincisi, daha aytayına, nanga barıp keleyin degen söz menen, nan taap iştep keleyin degen sözün ayırması var. Taap kelgenin kadrına barkına jetelen. Andan kийинкisi, ey jaştar,
переходный возраст болуп чоңоюп, энем мени түшүнбөйт, атам мени түшүнбөйт деп айтышкан жаштар, кулак салгыла. Sen түшүнбөгүдөй ата энеңди күнөөлөө, анткени сен кичинекей төрөлгөндө, тилиң чыга электе, сүйлөй албаган кезиңде да түшүнгөн ошол ата эне. Эми тилиң чыгып калганда түшүнбөйт дебегиле. Кандай болду? Андыктан ар бирибиз ата энеге өмүр бою карызбыз. Атаны, апаны дуасын алалы. Бар дайым кадырына жетели. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, жамаат, медер, ассаламу алейкум. Идрис агай, үй бүлөңүздөргө бекемден соолук, орозоңуздар кабыл болсун. Аны ошону менен бирдикте ушул жерде ушундай бул киши мындай эле деп эстен баарын тегиз чакырып, ооз ачырып, бизге жакшы даамдарды таттырып аткан ушу досторго, медерге, темөөрчүлөргө, Идрис агайга келип биздин көңүлүбүздү, маанайыбызды көтөргөн баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Den soluk barынан kımbat. Oorunun en köpü oy arkılуу kelet. Mınau жерге kelattkanda gereği yok, жүктü algan jokpuz. Kerektүү telefondu aldık, akçan aldık, zaryatkan aldık, sumkan aldık da geldik. Толтура буюмдар үйдө бар, бирок керегин алып келдик бул жерге. Аяк бияка сапарга чыкканда керектүү буюмду алып, керексизин таштагандай, ойдун дагы ойлордун керектүү керексизи болот. Biz ар дайым керексиз кыйнаган ойлорду мээбизге жүктөп, өзүбүздү кыйнап жашап жүрө өткөнбүз. Ошон үчүн өткөн күндөрдү унутуп, анча-мынча кайгы проблеманын баарын унутуп өтүп кетти. Кайгырсаң да келбейт, ыйласаң да келбейт алар. Ошон үчүн эмне кылалы? Өткөн күнгө санабат айтып, келечек менен, бүгүн менен жашап аракет кылалы. Сиздерден суранчу, оорубаңыздар. Алла Таала кийинки Рамазандарда жолуктурсун сиз менен бизде. Катарыбыз келмесин. Өткөн Рамазанда бар адамдар бул Рамазанда жок болуп калды, караң. Кээ бир адамдар Рамазанга жетпей өлүп кетти. Кээ бир адамдар балки эртең орозо айтка жетпей өлүп калат. Кудай сактасын. Ошондуктан келиңиздер. Бири-бири үчүн көп-көп дуа кылалы. Көп-көп дуа кылалы. Мына ушул жамаатыбыз катарыбыз келмесин. Ар бирибиз сен жакшы адамсың деп бири-бирибизди итаат кылып жашайлы. Биз фонд катары бардыгыңыздарды жакшы көрөбүз. Жыйынтоо сөз фонддун жетекчиси Медер мырзада кол чабыңыздар. Урматтуу туугандар, жалпы эл жакшылары, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эң кымбат болгон убактыңыздарды бөлүп, мына биздин ушундай жакшылык иш-чарабызга, жайылган ак дасторконубузга келип даам тартып, ак батаңыздарды берип кетипсыздар. Сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алла Таала кийинки Рамазан айында да мына ушундай керемет ак дасторконун четинде жолугушууну насип кылган болсун. Баарыңыздар дагы бир жолу тынч болуңуздар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун. Restorandan официант балдар кыздар акырындап алдыңарга пакет берүүдө. Алдыңарда жере турган тамактын баарын сырап булбай саласыздар. Андан кийин акырындап жыйынтап жолго чыксак болот. Биз ыраазы сөзүн билдирдик. Эми болсо бир бата берсек, жыйынтасак, аксакал жана атам бата берип баштап берди эле. Эми чоң ата, Айша ата, өзүңүз бата берип бүтүрүп бериң эми. Кана, амин. Айша ата дуа кылың. Ana urmatlı yerine gelen kızlarım, baldarım. Onlarla nerede Meder Idris köpçülüktün ömrünün alıpla örgüyüştürüp verip davatasınlar. Çoğun rahmat. Usul uyuşturan baldardım geleceğe gen olsun, omrudum olsun. Kudayım ne dilese dilegim versin. Amin. Usullerde oturup buna oğuz açıp barımızda nasip kılgan eken. Hem usullerden usul baldarga vergen patağız kabul olsun. Usullerden çoğu barız oynap gülüp
Üy jayımızga jetip olaylı. Emdigizini oroza koş, hem barı esen olaylı. Kız bolgula baldar. Omurun arudun bolsun. Çok bak.